Betty Boop, veliki šef. Each time you start, Betty, it's time that we went steady. Let's get ready for the wedding, Betty. Perhaps you'll boop a doop a lullaby to a Betty by and by. Made of pen and ink, she can win you with a wing. Ain't she cute? Sweet Betty. Potrebna devojka, poslednji sprat, prednost devojke. Nije loše. Šta umeš da radiš? Pa, ne snalazim se dobro u gužvi, ali ako biste mi dali avans, iznenadili biste se. Ne umem pravilno da kucam, ali ako biste me odveli kući, iznenadili biste se. Plašim se da nisam dobar radnik, ali ne ocenjuj knjigu prema koricama. Umem da budem pravi angel. Iznenadili biste se. Nisam studirala pravo, ali kad vam sedim u krilu, iznenadili biste se. Kada sam odlučila da se javim na vaš oglas, moram priznati da nisam ništa specijalno, ali u pokretnoj stolici iznenadili biste se. Primljena si. Halo, centrala, malo usluge, molim vas. Thank you. Mi povredila mog medu Brundu? U redu je, Betty. Šta kažeš na jedan mali poljubac? No, sram vas bilo. Ma hajde, hajde. Hajde. U pomoć. Daj mi taj telefon. Policijska stanica. Ne uznemiravaj. Pozivam kola 4321. Pozivam kola 4321. Promena. Kola 4321. Idite na ugao 4. i Main. Dragi, dođi mi. Moramo da uhvatimo tog zlikovca. Uzmi ovo. Uzmi.
Spreman? Idemo! Šta? Hoću ja da se igram. Sada, momci! Ne virite. Vidi ti to!